So next, luglug. Pansit luglug. Pansit luglug. So ingredients, sibuyas, bawang, ground pork beef, hipon, tsaka squid. Hipon, tsaka squid. Ang tawag ang nato, yung aswete. Hindi na.
kaman kene manggig akarikod dak lay akarikod laya. Loglog, pansit loglog. Parang spaghetti. Wapa. Luglog. Yan, luglog po. Pinakbet. Pinakbet po. Pinakbet. Ayos Lara. Bawang, sibuyas, luya at sili. So, nakailan na ako. 1, 2, 3, 4, 5. 5 different dishes.
Pam-tanong. Hindi pa ako tapos sa aking luto. Yan pa lang. Yan. My Father, Son, Holy Spirit. God reported here today for Ate Ali's birthday. We pray, O Lord, for each blessing. We thank for your blessing that we pray also for all the friends and relatives who is not here right now, that they will in health and in their financial needs. Lord, we thank you for another day of birthday for Ate Alice. We forgive all our sins, and thank you for all the blessing we're about to receive right now. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy anniversary!
Live mo. Mamaya na magdadala. Kainan na. Ay, matot! Dalian mo! Ayan na, oh. Yan na, dito na lahat. Picture na, dali. Kainan na. I'm still full. Okay ka. O, tayo na, picture na ulit. You want fish? Kainan na. Sabihin nyo kung ano masarap yung catering ko. Asin lang daw ito, Daddy. Ha? Ha? Asin lang, oh. Asin paminta. Asin paminta. Huwag na, patis. Ito sa inyo. Pero dapat, Ito, ano to? yan yung kay ano yan, kay special yan, special yan. Special. Special pa rin. Special yan. May sabaw pa, ayan oh. Oh, special. Ayan, special sabaw oh. Hanggang dyan ka lang yan. Imbitan nyo na din na si tatay. Kain na. Order ko. Ano, masarap? Masarap ba? Masarap. Come on. Agar ka. Pwede. Ano masasabi nyo dyan sa ano? Lights, yung dinuguan. Masarap ba? Kunwari lang, naka-vlog tayo eh. Yan, baka mo kailan. Masarap. Yan, kaldereta, dinuguan. Pinakbet. Pinakbet. Happy 80th Tsaka, birthday. ano, piritong pampano. Yan. Ano, Wen? Okay ba? Okay ba? Nga. Ante tayo tutuya. Say hi, Edre. Say hi. Hi. Say hi sa Karaal. Sabi mo. Hi, Karaal ka mo. Tita Terry. Teacher, tell me. Sino pa? I don't know. You don't know? Tita Isa. Ito Dong. Yan. Toy, malagap. Si Ken, si Dubs. Napitaway to amo. Napitaway to. Lano. Ano hay ka sa ano yan? Sa Romblon. What? Di may ko kasawa wa manad king. Sige, bigay mo, Drake, ibigay mo. Sige, bigay mo yung malaki. Bigay mo malaki. Ate, ay, Yan yung malaki, oh. yan na yung galing sila sa ano. Yan yung malaki. Makakatot alas niya. No!
Eh, Yeah, pa. siya yung may taga-karaan. Kaya si Tere. Hi there. Oh. Ate Tere. Oh. Oh, Sam, open the big. One, help mo. Bayan box. Microwave daw, sabi. What? What? Sam! Sam! What? Wow, big microwave. Wow! Hey, Sam! 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 Sam, look at me, Sam! Look at me, here. Yeah. Say hi to Karal. Say hi to Karal. Hi, Pants. Hi, Pan. Say hi, Pants. This one. Oh. What inside daw, Mommy? Chicken. There's chicken There's chicken inside. Yan, yo. I didn't know the chicken. Speech, Siri, speech. What? Yeah, speech. No. Speech. I said no. No, Tita Alice, not you. Say something to Tita Alice. Yeah. Alice, sabi mo. Tita Alice. Alice, happy birthday. Open, Sam. Open. Tita Alice. Open. Don't open it, parang pag may bagong bahay na. Itatago pa, unboxing. Itatago pa natin yan. Sirain mo. Dali. Oh. Wala buksan. Nakita nyo na naman. So, anong masasabi mo? Ano ni? Alice? Ano ba nasabi ng birthday girl? Birthday girl. Thank you daw. Microwave. Big microwave. Inside. There's a chicken inside. No chicken. That was the joke. Yeah. Big inside. Big. Shout out ang karaan ko no. Ate Tere. Ate, ayan, isa pa. Para, Shout out Ate Terry. tsaka si, Follow mo ako sa TikTok. tsaka si Sir, si Chupisto. Guys to. Shout out sa inyo dyan. Chicken. There's chicken inside. No chicken inside. No, chicken bucket. That was a joke. Ayan. That was a joke. So yung mga tapos na. Nanonood na sila. Good night. And bye-bye. Bye. Tapos na. Okay, good night. Salamat. Salamat sa mga nanonood. Salamat sa mga nanonood.